45% by'ingo nshya zubakwa ku isi baratandukana buri mwaka. Byagaragaye ko 3/4 by'izo ngo zikora divorce buri mwaka bituruka ku mpamvu zo kutagenda neza kw'amabanga y'urugo. Uzumva ingo nyinshi kuri ubu zisenyuka kubera kugenda nabi kw'igikorwa gihuza abashakanye. Uyu munsi ntawe utakwishimira kugira umuryango wishimye. Dore isoko y'ibyishimo ku muryango. Niba ugira ikibazo cyo gucika intege mu gihe cyo gutera akabariro, koresha Revive Capsule. Revive ikozwe mu bimera bizwiho kugira ubushobozi bwo kongera abagabo imbaraga mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Yongera intangangabo, ikavura ubugumba kandi igakemura ikibazo cy'intanga zabaye ibihuhwe. Yongera oxygene mu maraso, irinda kandi ikavura ikibazo cyo gusohora vuba. Ntiwakwibagirwa kandi ko Revive ivura ingaruka zose ziterwa no kwikinisha. Itera imikorere myiza y'ubwonko, ikavura umunaniro ukabije. Ibyo bikemutse nta kabuza wubaka umuryango uzira intonganya ndetse n'umwiryane. Kuba yifuza reka mbaye nimero za telefone. Mbere ho gato reka mbibutse n'izindi ndwara tuvura. Dufasha abadamu bagira ikibazo cy'ama-infection, ababura ubushake n'amavangingo, abaribwa mu gihe cy'imihango n'ibindi. Tuvura kandi igifu, umugongo, umwijima, impyiko, imitsi, ubugumba n'uburemba, amibe na telekomunanse, indwara zose z'uruhu hamwe n'umuvuduko w'amaraso. Kandi tuvura n'izindi ndwara nyinshi zitandukanye. Mwadusanga mu mujyi wa Kigali rwagati. Ku bindi bisobanuro mwatwandikira kuri WhatsApp cyangwa mwaduhamagara nubwo mwaba muri mu ntara cyangwa hanze y'igihugu, ubundi tukavugana uko yabageraho. Nimuze tubafashe kugira ubuzima buzira umuze ndetse no kubaka umuryango wishimye.